o vai aku le il fa singonga la fa la lili le va fo yo ku lo ma fo nge ma fa kako sui pare mia ko lupe o le mo ia mo ma fo nge ko lua ai pe fo ringa mo mau ia ko lua e ngo fo fafo e ngo fo fafo le fa pe o fiu sue o le po fe wo ye ali arva o mele ka ki kuria o le la ka o ga fa o fam singonga ale le maua ia mo mau ia lua o la nga lenga i so a si da fia la nga lenga nga koro mo mau ia fam singonga ma kam fa ia so mo mau ia le wo kulanga vo le mau ara va mau le lo po fo inge po fo ia mo mau ia lua a pe ka wa ka ngia mo mau ia lua mo fo fa ole makau purnge o ke kar konga uia va ku fa fonga mai lo tatu tunu ole makau purnge o ka nga o mai sa o ele fam sili ia po fe konga le ku ai le makau purnge ole fe sili ke le ilo ule ma fa ko kasi va ku fa fonga mai lo ka ko since when ba history o menge o fo yo makau pu fa penge yo e anga i le fam singonga since when e mafai ai o nga oda ele fam ese fam singo ni moli mau ele I fa kau ko inga ele I avea ma moli mau ale fam singonga si once ke kau ko ai you become a product o le fam singonga ai a fai o moli mau a leo ele I o fa kau ko inga pengo ka o ho ke mo fango le ia tau ma fa fo me tatu tu ka ulo ale ua fai ese fa masingonga ma se fa masingo ia ua le kuilonga kulanga o ia o le fa masingo o langa kiuke ma o faiva o le deliver o le judgment ai ia ilunga o langa fa winga inga o le kula fongo a le mele wa ia wale ngaka o ia o le fa masingo o le fa masingo ngake fa winga inga le kula fongo manga deliver inga ia le Faaiuga fai al fa masingonga au le wa koe avea foi ia le fa masingonga ma walunga ma prosecutor ilonga fa konguinga lea e molia mai ia moli mau. These witnesses have not yet become ongi moli mau al fa masingonga lea kungu langa ele fa kaukoinga al fa masingonga. They were never been sworn in. Pawala ko melenga fight ole alwe kusi langa fa makalanga e kusai onga umale ko ela umai leo ya nga ia langa fa makalanga pe o sao uma yang ka leo nge ke o se me lai fight pe self alongo leo ka ko ngi me se ya o ko fa fongal tanga tamoli mau ilanga moli mau lea a mai aloa onga fa pe akulo leo a me umai le sa ngo ye kali le kangaka o le lava o fa pe akulo leo ia pa saingi mai lai ia lo ao il vai ngale nga o le saingi lai ai and yet fa ko ia le evidence le ma o le moli maulea fa ko nga walu ile il fam singonga o fa ko ave ai lo lea ma property po o le product ale fam singonga al mele e kako ia mo kwa le vai nga mangingo mal mai kako mele ukup o le mea ua mga ahui fa singonga la ko e vela ko ma prosecutor instead of foilele ole fa winga ole fa la ko la ke interpretinga ia kulanga o kula fongo mala ko deliver inga se la ko decision fai I se Faaiuga fa singonga le nga fa lo va ku fa fo me sa moa le ato malo vui ole polenga I la fai kau mala mai kau aku le case le o le fōringa mai le la fa awau I lunga o moni mau kuskusia without witness present I le case onga wale mau po fe o yai ole la po lenga lan ka pule langa le fo ku ka pule ya mangele I fa sale langa le fa singonga ma fonge ma fa sale mangele ai ya le theme fo le la fa singonga. It has to be proven beyond reasonable doubt. Reasonable doubt, yes. Reasonable doubt. Ele reasonable doubt langa lesa ele va le nga masalomia.
ele ese kula fongo o ka upul me lenga found guilty dai mangele le foi la ka foringa mai pe a fai ai kupu ile in fam singonga le la kupu faru ai wala nga le foringa mai la fa wa fam singonga ele mo e mo e wala la fa wa pol porque por as cofie le la para kule e ka wa le fa o fam singo o po lenga nga a fai ole lima o mo lima wa fia le fa mo lima ya ale lo mo lu ya a fai ole lima o mo lima I o nga vea lola ia lea o a fo I o se maka upu wa kau o nga fa au se maka upu o lea ua akoa mo lima e mo o mia e mafai e o fa pe aku we have enough evidence nga lai ngai o nga kalia le ia le fa mo nga mo wa ngi masalo ngi simol mau ka ki uma esa a wala ba mo mau ia lima because wa ko ai ngi mo mau ila ulea a fika ku ai wa ko ai ngi mo mau e ka wala vai ma nga fakia evidence e ma fai o nga faila se case ai a faida ole lima le la wale fai o nga ba wale lua ole fesiri la are there enough evidence? Is this tree enough? E carry a case less through. Ole me voi le pe onga va ko le pe onga va. E o ke muso ke fai se kala inga ia langa ole ni fa pe fa olo aka. But you know honestly if that was me, le wa fosi au ke alu e a fo o ke alu ke kulu mo fa msingonga. Don't forget fa ko ai o. Yeah. But if I just turn around and say, sorry, because I do not want to continue with what I was saying. Then what? Wala le simeku. Ole be sili ya nga fa balbaleo le melni. Fa fonga mai ka ku. Ole o mai ole ku malo e anga ngo foa e pule le ngo foa. E manga nga o e faile la ko ku e moli mau e fa o popo I ku moli mau o fa msingonga ngai ai ke enga e kalia le afo le ku le HRPP se ngo fo le HRPP no o le ngo fo ale ku malo ele ka u le ngo fo le ko ngol palmenge o se ngo fo se HRPP no way le me eu pe le me u wa nga inga wa halu e ku ka ko ya le mele we ka ko ele wa usa fa masingo but you know based on my own understanding kulang o kula fongo ma fai fa masingo ma fai fa kula fongo man I'm not afraid to speak out on these issues mongi lelo so ele ongi moli mau ngai ele fionga fa masingo not yet o moli mau leo ele fa kau koinga ava ngal mo ma uma fa ka ko ia o ngai lo la le ele fa ngai ko sola ese ai langa uma ngai ka ko ele ngang fa lo va ko fa fo mai sa mo ke le fe fa kala le o fo ya ngang fa lo e mo le lo so nga vu ma pa fo le se fam si o ma sem ka pule o le ke le ku malo ye afia ele nga ka pa ki afia mai o mele ia ngamula uloka afia mai yanga ma ya afia foi le si kule e o ko o le kele o me fai a kasi le kumalo ia ke un kwa fer kele a ele o kele no ele fa fer carry on ko na e ele kula fongo ale kula fongo ale malo me ka trespassing ia o trespass mo na wala ia o trespass le sui fai pule o savai anga I le kumalo fa le alil o le kala fo ele kungu se o le kai faua e a fo e oso ele passe o le kai fo ngai kongia ele winga la fam kalanga o le fo la trespass le oso aku ale a fo ale moli maule ya anga e a fo e fo la fu le ai u kusa le me kongu ale ka o ke ofo ngai fa masingo pe a fo la ke le lo fa winga ia ngai me it's even any small a young kid la onga e kau e malama le mele ole le ya awe ke sopo fu el kwa oi
Wa so por kwa o I lua me ke a fa ingai. Ale ole ala por fanga. You know. Ola ka se vai vui I ke wa stress se ri kula. Ai okay ola ka o me siri o nga me oi. Ole wa mangwa I lunga ia leo ia sa mo le pare mia. Ba so ke ngi ngau si le fia, ma o si le fia o mala ba sa mo ngale al pare mia fai. E lua leo si ngia wa leva ngai kongol makanga lunga nga ke fai lo inga se kai ngi vai aso o nga file nga punga foi ai mo punga foi I farkua o le si leo le ya nai o le asa si le sila ka pua ko avui I lau si le sila malau mai kau fa leo o leo o le asa si le sila ni melo kupu mai I kongol makanga lunga leo This is corruption over corruption. Se mele e ka umai ai kia ulawa ia wale o koe popole hoi kangaka ia lako kaukonga o whai. Ai ua sili aku ia lako ia meo o so kanga ma ulanga umai pe o ngai ai ai mafua mai. Silvia voi ale ataua ole upua le tunu wa fa sa e ale vai o le pa makua fa penga fo ngo fa sa e vai o kamai pa. This whole thing was a lesson taught by the previous governments. O le fa kai inga le anga fai ngisi sa o kai o le ku. Le ua soifua nge ai ma afia ai lo la ko ka uleleia I vaenga fa pengei. Mai o vea foi ka por kalama ngei le so au ko se ai asiaka e avaku ai alo ulangonga ngei fa mawinga I langonga o le tunu sisila foi ole fa lawi lo inga se kangaka o se maka upu e fiko I kongu I le malo e au ngoa male a foi male fa mua o nga sa ngoa I ai kai o se fainga malo o kalkongu wa kaunga silsila ia I le fainga malo le fionga le palmia mal fainga malo me se o palmenge o Samoa le anga wa le kasi wa kulasi wa faiso ia le melnge pe foi le e hope o ia mo muanga breaking ale news forward inga ia ilo ka uleleia papea oe like makala ya makala like ngaoi inga information that's theft okay nga wala I kulanga o mele bange le pe okay langonga o pe fo nga la fo isil fiele ele fainga malo le va pe o se nga langonga mavai vainga it's time e kakawinga nga fa kula fo inga le mele o le likio information wai foi kanga ke fia anga I ko nga menge mal ka umfai inga ia fai se kauvanga foi le pi kauva ia au kuskala King News ia okay o la wale fa kuanga le la va sa o lungo le tautai ia na o fionga le pale mia mal ka pengeka sila I se kula fo ngoi makuai pa yese pa mama fai se fa salanga o so kanga ka nga ke ko release inga se information before the government releases that information coming from the Honorable Prime Minister himself. Angal mele wa kupu mai ai mai sei fo ila inga ia ele ngaka ele nga ia makuai pa mama fa le fa salanga ele informa kanga kalenga maua mai ele information kongo so se makanga luenga po kongo o fialava sa wile information ave ifafo and yet o information ngai o information al malo le lava ye kai mi release ia press release maka upu e fa la wiloa ya le wo e fo ya isi au kuskala fo ya le au ilunga o social media pe ye fia mel nga ole la ko release mai nga o ka ko kanga kalangolango la ke fia la ko ke va release mai nga ai le isa ngoa mai le kai ole kungu o ia ole pale mia o ia ole mouthpiece o langa fainga malo
e au mai ia Samoa se ko fa il palmia mananga peka o fa ko inga la fau se kula fongo e makua pui e ava enga ngai ia male anga so ia le ngang fa lolo ali ate o mal fa fongo me Samoa voi ese Mario le e wa ele Maria ai makanga wa lenga aka ko kirkiro nge melo kupu o fonga nge o ya la mai lo la ia na nai langa lo le skasho na nai ko su lo ka sanga o se kongo o kanga runga leo what a waste io ai o le mori anga le fai lo nge keminge fa sanga yang ngai e leo se mori anga fai ngo fio le fo ngali lu e ko fa ma fa ko kanga ma ba ai le kanga runga leo ai me se o fai nga malo onga ele la kiki le kaukua anga ngai sa fai o le la wa vet suspend lo ave suspension ba wa fa malo le kumau ia na nai ele o se mea fa paalo le mea o le mea wa mau kingoa a wa ele fai onga fai e mkanga lo se mea ise kangaka e kau masalomia a mesi os kangaka wa levalang kaukua e fa ai keke me fa penge a fa pela le wa kupu le mka upu lea ia na nai wa moki ngā lava o na nai. O le mea whale le maari ele lau whai kau waku le mea ngā kupu. O leo wo ngē leo sa whai ngā leo. Ile mele ngau e su e kakare masalo mea mai falling about kakare ngā leo sa whai ngā leo. It's one of the main supplier por skangaka e distributing le aisa. One of the main ones. O aku loa maua. Ave roke le fongi ma mea umanga maua mea nga maua ave ai mai sua kurke le fongi le kangaka lea o lai kongu ia message ia mwhenga whako le message anga ngai fuar suspend anga ngai kusa lawa text anga ngai kangaka lea ele maua la se mea lawa maua o reke le fongi kusa oe vui leke men supply o au ngai yo fe o te vui mai le waku le mele i malea waku loa ia ele leo maua oe Bawa malau ke fongi. Aba ngalo ke fongi lai la message. O le ngalen kup. O le kwa fa le ko nga ma e kupu fo kangaka e le yese maso sa longa ngo kupu ai. Yes. Ese lo fa ilea tamali. You know, and he knows that. We communicate matala no al telo taimi ao Abe o ia ma whawhiao le te mai tai pāle mia o tona iatu. But o le melenge i o le whaao ngā o le a fo i o le whapea ua loa le tangata i le matanga wenga pa ua loa i o na tiu te pe o le melenga kula i mai a kuila e pala ko uia. E pea ngā uwhai aku. Se o mea ngā e whai. Pe awa ele o mangingo mai le whaafonga whaamsingonga. O mea ngā kou ke whaia i le kangaka e le ko kongia langa ngā luenga lai whai. I recognize langa service sa whai for so many years a serve ai le public. E wha whiwheo ngā o kou whaia i whai unga wha valea wha pe ngā i le kangaka o lai the highest paid employee of this nation. Koe whai e kala wha pe mai i langa e whainga kāleanga o le umi o nga e kaukua ua loa lau kaukua ua afu lau kaukua and so that's all BS. Ia le lau kako wai nge iei le a taua man whafonga mai a Samoa. It is quite sad. Wa anga whaapea ka ua le kangakalonga wala uinga. He or she will never in a million years thought e ngake kango e whaile melea o ngai a o le a whaaleanga o mailang kaukua la menga le mga kua i ngaka i vaenga wapenga e o le vaenga le pe o ngā e ka ua le ataua yeah. Face the music e le ngang whalon ia o se mkau whainga kele wa le whaikau kilo o me mari ei o so whainga nge ele ko kering se loa ele ko kering se loa le so whainga nge
masalo o ngisui komisinga e kaunga la ko loa a mesa fo i sui komisinga la e lalo le area le o le investigation o nganga ka mo o ele le puipuingo o leo pa fa se os fainga o ke longa le kaunga ke le kaunga o se fulu ada me ese mai leo yanga o i ko kongo ala official ke longa ele o se limanga ka lo ke lo o kaka pakingo lava e lako ngā ruenga e kaunga pack up ai le se whainga lea la konga i loa ia makari fo ke repara le tekiko a le kune ia nanai ia o le kaunga lako i loa o ke maa whaola po ila le si leo lea ko kasi le saungi marango leo ia le lunga top le loa se whainga nge asi kako kaya ia ai o se fango wanga foi lele e sao ele kala le palemia wa vaku ele fa ko kwanga le nga ka fa ko kwanga ale malo a fa ko kwanga arka ka kongi mai lokero o Samoa ile la ko pui ngo mei a me se o le ka ko o kai mu ka ko fe woi i su enga o le funga le a ka upungi le la mai mo wa ia se ka ke le a le makango so o le level 1 ele mo wa se ka nga a ko ngolo mo level 1 i le ia ai mo se level 1 vono ka ia e fa ka o me ko kuila fa ka o me america ma ku lo le fa ki liva ia wa ele ma fa se ka nga ele fa se ka nga o la uri ia ba wa ngai male including foi leo ele ngi la ko kupe fa ka o me ele ngi kupe leo le ngi kupe ka yo mo fa ka o me nga ka kere kupe fa ka o me ko kuila fa ka o me o wa e fa ka ko ki o 4 million e fa ka o me me fa pengi o ka la nga le mo o ka fa le mo mia ole ai le ito anga i le tamata upu le atewa mo mua na o mo moli le nga ngol fa malo man fa tele i nei tamali i o alo ma fa na wole tunu na la tu fatino ina su nga nei le anga le faingo fie i lo to va fa ali i matama tai malu le malo i la nga luenga ole sa ko mafuka ole sa o to nuti mea fatasi ma o se tangata vo ia mawalunga so na tulanga i tonu o mtanga luenga ele faingo fie ya te utolo to manatu ile valea ai koe ma fau wange ile fakingonga o ko kiuke ma o ko faiva e momoli ai le fa tai mal fa malo ya te uto ona uale silia e lau to maftanga i tonu o mtanga luenga na ilo le sila fangati le tua malo to fefe e au lava ona fatino le metonu lua e momoli la ufa malo ma le fa fitai i matua o ila to na fatino ina le suenga le nei ona olea mai te watu ile tulanga le to au tatu tunu ai ole mai te watu ele o mafai o na moe noa ai lautou tua lalo ma lautou talanoa ma fautua i alo ma whanau o lo o ngā nui tutono o matanga luenga ina ia whaatino o lautou tiute ma le ana i le finangalo ma le sila whangati a le tua o lau whaavitai lea i lautou nei ai mai se o nai o lato tu a ma tua fa pe fo ina ia lato fai fe au wa o pumonia o isi ia tangata o lai ai lo lato sao ile fa fai le leina o alo ma fa nau nei o tatu tunu o ave ma malu le malo wa pe no foi atu ale atu ele fai ngofi lo vai ku o kanga kai ole level le to te ai po o lunga tu foi a le o le a o ko mau e ko fa mau nga malau ko su ese o ia lea ele fengo fiela le anga e ono turn le blind eye onga ole alofa i le uso o le kuangangi le asau ko ngā lue whakas awa ole sili atu le na i lolo to fefe i le tua malansi le whangati ai maise o whautuanga auto matua manai auto whaife au le ngā whalalo batu le whafonga le tunu
Ya, malo lava voi ya fa marua ku ka ko mai mo le kai mo le ka fa le ko mo service. Ro nga lu ka ko insinia fo mo ka ko officer. Ya salo voi ora ka mange ke lo fingalo. O ke mkwai yo e wan me fo le ke mga o e sa ngo mai wa. Ele le sa ngo mo ka sa leo. O ke leo. Ngar fai kau kusi foi ngai leo ya ma ngai ro fingalo fa kai lava mo la sanganga ola ka le kule le forensic audit vui o me o mo kan ngopa e ngai updates mo ngai me o ka mai ka waku wala nga aka ngele le fa vai o fongele o so nga kusi lenga fai el parimia fa pe mai o le wa ba ku le lo yasili mal makar nga leo e la ke ki le mo sue ma faingi modi anga o le pure faingi modi anga foringa mai o lai e me ka voi fai modi anga a ka ngoa voi lio msalo pola fo lima ka ke fa ka se la ngale fen ku fa ka se ro mo voi lunga le po kalam a usa me pola fo lima ka fe lo ai se fa ma order le for the sing order le ma voi ai usa mai lio a fange yo o le maka upu lea o le forensic audit o le umo ki ngoa lava e foringa mai e iai mori anga e kong fai e ne kei ave lo ya silima ave le o mkanga longa lo ki kilo e mfangi mori anga o le polenga foi lea ki kilo e ia vui o nga lesa e fia me fai mai e le se mea fare kongu rai o kei mea uma o mai kule epa mari mongi pepese mai pe e same o ko ye nga fa iloli poki kongol parmingi o keisi eleka o ko fa samurai sen me akole o kuma ngel o fenga malo folia a fio mai e mi scafo ia pa ngolo mai ka ngol fa mai o ko karke le fa le kong e nga ke le fa le kong wa a fie fo ma la su kusi a kampangia fa nga ka sa mo fa ale me nga malo o nge a fin ka nga ka sa mo o me nga le ka kong le million mo ku o nge a fin ka sa mo so nga kusile la nga ku pole mele o conflict of interest o le la wo mo wa nge le ki o a pe se mai fie mele se me le ki o a pe se mai ia ku le pam li mo nge ba ku lo la nga le ula ko lo e le se me fa le kong o le fa nga americana le fa nga ngele al miska e generalize le summary o sui kakusi e sa o sui kusi ia wia o le mele o foi wa le nga ba ku fa ko ala ba me o kilo ia projects o kilo ia o le nga ro nga sui kusi o la ko kilo ba bai e kilo pe se me ka o nga ba ko ia a me se la ba ku nga o ko ka se ku pe ku se ko fu mi lo me nga ro mele kam foi no la so kuse sue pe fa nga kon le ko sul million ngale le fa ke ngale fa a su aku ele no ke wo le lo ko sul million nga ele ni li siki le fa mo monga le ngi proper documentation o fa nga ko sul million ngale o ila le fa le ko wa ya mangisi o nga ya so kusi or compare o major expenses po kupe fa aru kele e ka kau nga support e documents polisiki e po la ko nga me nga fai o nga sangi yaki o nga fa fenga fa nga o mele nga kupu lo lo ngi e kele me fa penga kupu o le kele kupe nga alu ai le documentation le ngi di siki le ngi me fa le la ma fu mai me ya o sa wanga a fenga ku le pele nga le go ku lo inga le update on ka upule le wa mai ku le per ku la fongo foi le e li po ki sa o ale le general auditor ia po le fongo foi ia foi mongo a fele il parmengi ele kaunga li po ki fu ele kaunga li po ki parmi ele kaunga li po ki ka pengeka ole ka fa yo ila vale o de tala ko yo ele o lo oi lungo so ku la fongo vai vai mele la ka lo mai foi va engale le fa ya ku fa le kongo le o fa nga ku pe ale la ka lo mai le ku la fongo ba process o le me kongo fa ele so ku si el malo ya ke aula ina ya sa ngo ai a ola ina fesilingia
ia le lipoti a le sua tu se sili le ua alu sao I o le pale menge e mawhainga ngakalia. Ele mawhai? Yeah, le mawhai. That's how stupid he is. Ka maloa ka mai a ua makua, you know what, masalo e siri ai le malama o ka maikila I le kolisi. Le mela wa ia. His time is up. E whai e kua la lava e whai mai a. E kami solo anga wha makalanga ai anga wha pea fo I o le kula I mai o lai palmi e kasi alang kala le mawhainga o se mei o pea au le kilo mo buai ai malau ka pengeka oi soli e sa wol kala sko inga wol ka kongu sa longa li ya kau e mo ia e vale uma ho ia vale ngau sa la fai o le la kala mo ele so kusi el malo angala kupuso nga kusi le o le so ka kusi le la wa lo kupel il fai ngol forensic le ale sa o le e a fo e au mo solo ila lo kesima malau so ia me e fai ti ngai palang e ka fa sang ko mai a ko sa ko kamia ko kam fa sa mola ko pingia ese meu ia saun o se ngaro ke le ma ke fa kai lava o le va venga yo le fai nga malo e ka aben mele ko ngol pan menge ma kiria ko ngol pan menge ma ke lo fo mo ri anga ia e ka ma fai li ave ko ngol pan menge yo se mai le ya li pokilo ko ngol pan menge mo wala fa pui le ma ngo fo sala le ma me yo fa le ko fo ka me ko ngol pan menge o ara ko ko pa menge finga o vole a ke o ko ni me fale ko ko ka ko so nga kusi a ele ni kupe ke kele ka ka ngo e vui yang ko ua ho le lunga fa pe a va kulpe le li poki al komiki au ku le pale menge o me ka kupe a fa pe mai vai o le ala ma ko fa ya ku o nga la nga o ma ko ma ka fa yo ko nga o so kusi ma le ka usi kusi ya ma le fa mai mau vai kusi okay o linga mai o vai kulo la ka mau e ka kai mau I me le ke au kami mai fa penga ya okay vai le loko kele o pale mia mo fainga malo ya ka ko kirkiro ngele kele ko penga fa alu mar ko penga fa mai mau mar ko penga le lopo fenga o ya anga e me fai fainga malo le ngo kuku lunga le 2 milionga I ngofo inga le poro keki bea le lenga vai ka kukupe o le foi que va pa le ko kele la va par mia asia langa foi lenga ke loa la kele la nga kupe al fa nga se le fa le ko ngoi ela e vatua ho ilele ela e a fo e sa no al pale mia o tangata na soifua malo na soifuanga o le fai pisinisi. And his business is very profitable. Le kako ke mo mawinga e kuang al kamalo o sailele ma fai mai e kau mo fai ile kulanga vo ilele ya awai e fai umal ma fo o so kusi ya isi so kusi vo e ma ofa le vai wa pesole le vai ku e fa pe ale e vai ku la mo kwa ola la vole mo kwa mo kia sao le alule because se foi la wala lai o me ko kia fucking ol ngaka ilonga ko mai masag ele mafayonga ku fa kasia malnga luenga fa so kusi se uma le inga yo inga ngaka le ongal pisingisi I awala uma ya waki kilolo le so kusi ile ango male progressive or kau ya melele kulai mai sorry kalau kwa ale mal maka kul mele mau aku I woso mau aku I woso ila ya ala fa msingole tu fa fitai ya ile li palmia fa fitai la ofionga ile li palmia ona olo taofi mamau ya le o tatu no fonema ma fai tau le vi o lo tatu tunu o lai ina le tau ina mai o anga matanga e tau no tatu fai e mai sa mo tu lai sisi lau fua o
o lo pale lea pale o Samoa o longa whainga malo ai whaia i le whamau lai whai mai mau pai me mai peanga waku ngā o kako pe pese ai le vi o le fua sometimes ele o se longa ke ngofo le lalo mai koe kilo le upo o le vi o le fua o Samoa kalo whai kua ama makua o le foundation a koa ngai le vi o le fua. And that's it. Kau ke o ese ai loa malenga o le whaavai a koa ngā o Samoa ngai le vi o le fua. O ke o ese ai loa. Ala lulo si a ka komenti. Yeah. Pea waku, pakai kai o ngā ua ngā alo usu, a ia e usu i le vi o le fua, ma e mawhau pe o le a kongu le winga o ia upu. A maka mai ai le whai upu mua e kaua i le whai upu muli. Oka. Ke miumaka ke whai kaua ika i ai le vi o le fua, ka ke langonga inga, le whawhekai o kako kua ama makua, i lo lako whaku a koa, na ka penga ai ngai whainga malo inga ia, i ele inga ia mala Samoa, a ia manguia Samoa, aua koe mala Samoa, ya onga o kako o halo whangau o enga, ave i ele whakua kuanga. Ya o mai o le vaa o mala ya e fa malo i le lipa le mia o ngor kau fio fi mamau langa o le pale le ngao Samoa u mau lau le mare ko u mau le pale li i le ngao Samoa le pa mau le fai mea kongu i ngai manguia o kako kangaka e nga fa lo